نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan mga palanggungan ha kama Islam, dari naisab kita niyo ha waktu na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pasampay pa katan amoy in simusugpat katutan niyo ha pakaradyaan na to, insyaallah ta'ala. Yan kamo hakapupuan yan, hakagimbahan yan. Demikian inyari lang taimalop kamu hawaktuin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Iwan si mga sila timutundan katutan yung ha Facebook, iwan sin YouTube, iwan si mga kaibanan lang ta gadget lang ta iusal ha supaya sadya magbatok in maksud sin kita niyo katan, iwan sin sila insyaallah subhanahu wa ta'ala panghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin di niya lupasun katutan niyo in pagmatuyo na to aparkala ini amin sampay lang ta diadaot sing kita makapagbay mata kita niyo katan insyaallah hambuok lugal sarayaw-rayaw hadarat sintuhan na Rabbul Alamin. Sa kaino kita yari amuin timitindog ha tinduganan sin akamania insyaallah subhanahu wa ta'ala na amuad tuin biya mga susukatan na to patuhan na to Rabbul Alamin in hiruhal niya kato in kakuyakan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Habang mayan isabing kita niyo tutog himinang doon ha amin hinang piyang daakan niya kakuyakan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari ha waktu ini kalu-kalu baha amoy in magtangbos na to na in Suratul Mulk na kaundong kita niyo ha pangadyan na to limabay ayat kauhaan. Habi-hayaon lumaton na kita niyo maripa ayat kauhaan tag-isa sampai insyaallah subhanahu wa ta'ala maubos na to waktu ini. Dahing haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun qul huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم
in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Amad tulong taing kahinapusan ayah sampai pa ayat katluan. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwi wa nufur. Ini nisugpat sin pangadjian hanakaunayad to masimasilong ta in bisara hundun hayni atau imbang kilon sing kita tudyo pa amuin sila nagkupor pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagkupor biya na sinagi biya ita na to amuin mga sila magtatabon sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala tabunan nila sinakal nila ibang pikilan nila amuin akarun nila in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amuy in makarihil kanila kasannangan dunya akhirat amuad tuin tampanan nila dun hayaon gaman hipanghimuting nila pa in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amin putingon nila nag-aalok. Ini inji majatu halaw man sin kita nag-aaga masin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masiin pagputing si manusia timatarang halawman na to iban sampay ini abutan in adlaw gana-gana amin makapinda kuman manusia hababaw singgumi amura kuman in mga sila putingan karena paunahon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila bariman butasun in jasad nila iban sinyawalihan nila bang magsusung in waktu masuok na long ta in adlaw kiamat. Naman jari doon hay ni biyayta doon hayaon biya sa pantun pangasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila masi nagkukupur amuin sa kaula-ula in pagkupur nila yadto bang hadya bukon pasal sin ulong ibang kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya amin masi siya timatagad magbing harap kaniya tumukbal sin pagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang in Allah ta'ala amin saruon doon lang ta ini tungbasan niya in kakahinang na agon lang ta juma tumagtuy-tuy in iqab sintuhan na Rabbul Alamin atawa imulka sintuhan na Rabbul Alamin sa noon doon kanila ring mga kabtangan nila amin bukon mapatot hikabtang paamuin nagpapanjari kanila nagdirihil singkatan kakukunahan nila ring mga rijiki labi-labi na in kabuhoy ini sa lago-lago rijiki dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nila hiyalgaan na doon hay niweta sin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya na isiyo bahain makarhil kaniyo rijiki bangsa upama bugtuon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki niya hamanga sila amin magkukupurini manjari mo nimbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akad jasin Tuhan na Rabbul Alamin mamayta bang uning kabayaan niya hibayta amuhadjad to hibayta niya di siya gumanap di siya dumagdag naroon ha waktu yan biyayta sin Tuhan na Rabbul Alamin injimatu habihad to in kahalan labay ring ha pangasubo laong niya balladju fi utuwi wa nupur gamayan injimatu kanila gamayan nag ini palando sin amin akibat nila hinakal nila bihan nagpakita sin pagmanja nila rin di hababaw sin gumiini sarta timututog sila roon haamuin pagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon haon in katantan kasabunnalan deng hatuhan Rabbul Alamin biya way roon halga kanila in pag-iman amin mapatot nila batukon way nila hiyalgaan na doon hay ni dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya mga pamintangan atau misalan lang simbaha sa Arab
doon hayaon im mga kafir iban sin mu'min bang biya din in luparagbos parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat kauhaan tagdua apa may yamshi mukibban ala wajhi ahda am may yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Uno baha lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in marayaw atawa in matanam. Uno baha in masannang doon hayan. Amo baha in mga sila magpapanawlong niya ha babaw sing gumiini doon na haon nagtutok ko pababain o nilabihan amoy ini di na sila misan di nila kaingatan na misan in labayan nilabihan tuad tungki sila manaw hababaw sing gumiini atawa amuin mabuntol in panaw niya sa babuay roon ini siko long ta luman karna in sila halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na mga bariman uno baha in marayaw pion si manusia dunhan amo baha in nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala miyagad ha pamiat sin daak niya mo na pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa amo ka in mga sila amoy hindi tumayma sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin in sila ya umpiapan jari manusia hasupaya sila mahinang manusia sampai dito ha kahinapusan waktu sabab na in manusia dunhan ini di tumayma sin pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in sila hibutang padarajat sa baba biha na doon hayaon giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo in biya mga dirihilan niya nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya imano siya makatumtum sin inhawabaran niya bihan di siya misa makapagbaya bang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala butangan si mga kapanyapan hikabatok niya pamarayaw di siya makabatok pa karayawan karna ing katantan nakatanha pangadyan ta nakaunayad to in kita ini biya sa pantun amuin kapanyapan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala aun daganan singkatan kignot kahibalta ini at ini tiap-tiap manusia aun doon pakanya amuin langta kabayaan niya tujuhon sa sumagawa biya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan mapatot tujuhon batokon sin tiap-tiap manusia hasupaya makadawhat siya sin kakuyakan niya di pahababaw sing gumiini labi luba na to dito ha adlaw gana na laong niya kul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun biita sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad baita isila isim baita andun ha ini amo na in mga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa alladhi ansha'akum. Baita sila ya Muhammad in Allah ta'ala in nagpapanjari kanila. Dimihil kabuhi kanila. Nagdihil sin rijiki kanila. Iban sin gumi amoy inyari lam tabiuklad ha ini unahan nila bihan, panawan nila madtumariha supaya sila di makabungko bihan amin hiklad sin Allah subhanahu wa ta'ala ing gumi hasupaya maluhay sila luhaya sila long tahimibal lumawag sing kabuhianan nila na doon haon baitay sila ya Muhammad in Allah ta'ala in nagpapanjari kanila bukon sadya piya panjari sila long ta amin hinang hadyaroonhan piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan nagdarasin nikmat sa laggo-laggo. Parman sin Allah Ta'ala, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ Piya panjarihan pa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangdungog, iban pangita, iban daghal, yaon bihan in pangannal, amoy in makaingat, langta, matok sin mangi, ay matok sin marayaw ring hamangi, amoy in migdeng hamangi harap pamarayaw. Amuad to long tain ini
dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Na doon hay ni, into nasabot ini, bang manusia sumulang doon hay ni, migdeng haamin ini, haamin dihil ini lang, tarik nila pakayon mon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in asal-asal sila manusia, di na sila makalamo datumpukan sin pagkamanusia. Sabab biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in di nila halgaan, in mga nikmat ini, amo hindi nila hipangita mata nila, sin kasabunalan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan sila piyapan jari supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, iran sin amuin pangdungog nila hasupaya makarungog sila singkatan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iran sin jantong nila manayma sin damikyan hikarayaw kanila rin di hadunya sampai paadlaw akhirat na doon hayaon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhum illa kal an'am bal hum adal. Imano siya doon hayan lang niya, amin sa kaula-ula, wayroon pangdungog nila. Hati na mga sila kapir yan, mga sila amin nagkukupor yan, na magbiso-biso dyan saan, iban magbuta-buta. Iban sa kaula-ula, wayroon panganal nila, imana niya, wala nila iusalinto ni imatyaon. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila yan biya dahayop. Atawa mababa pa sila deng hadarajat sin hayop, biya na sin binatang. At inanakaig na kauring nga pagkamanusia mo. Namay tayad to. But biyayta sin Allah talang kang kau dihilan sin tu nikmat yan, hasupaya makapagsukur kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, amal sa lagu-lagu dito hadarat sin Tuhan at Rabbul Alamin. Amo yan. Amo ating maksud supaya kita makapagsukur ay impagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu ibadat. Masya Allah. Pag-ubos bihaon niyon sa mata-mata, indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala halauman nila, hipang-himuting nila, gura-guraon nila pa, bihan, biya amin wayrong pag-addat yaon, in pakaradyaan dahil Allah subhanahu wa ta'ala mga katautay manghuran, subay kita mag-addat. Naharihaon jaman, way napag-addat si manusia, patuhan Rabbul Alamin. Ayaw nag-addat harap madtukan niya, kalam niya, wayroon na pag-addat si manusia. Daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na pag-addat. Mahita, sabab kadto ikuno iyaon na matarang in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, tabunan nila, kaunan nila, singkatanaman nila. Biasa kaulawla, hinduan nila in Allah subhanahu wa ta'ala sin mapatut amin langta hikarayaw kanila sin misan ang ginhawaran nila kaingatan din marayaw Allahu Ta'ala ra makaingat sin marayaw hikarayaw kato taniyo bihan yan naamo yan mga palanggungan na agama Islam. Manjari sumuno ayat qul huwalladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan. Baita isila ya Muhammad. Kami sa ini bihan. In Allah ta'ala longta amuin nagpataod kaniyo hababaw singgumi ini. Nag-anak ka po kamu hababaw singgumi, Allah ta'ala nagpataod kaniyo yan hababaw singgumi. Na sabab di ka makapagbaya misan baran mo. Batimano siya na ando kayo makakita ko si mga tao aun nalimbang niya sa uhiron anak lando masusa bihan yan na in maksud doon haon magpataod kita anak in hipagbansag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo pasal sin nagaaka makita sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala miyamakad kita habautan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan ipagbansag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadlaw akhirat dito hadarat sin Tuhan at Rabbul Alamin. Damik yan amo ti maksud sin Tuhan at Rabbul Alamin hasupaya in
Katan sinpia panjari niya rin nga mga manusia, makaagad doon ha amin karidaan niya, kabayaan niya. Bihan yan. Na, damit yan ayaw na to kalupahan, in kabuhi sing kita Muslim, di kita makabutas ding hatutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyay ta doon hay ni Allah ta'ala yung nagpataod ka to tanyo hababaw sing gumi. Hati niya amo na inpag, ini hambuok sin usog iban sin babae, makawak sila anak sa dalam sin bihayad to, Allah ta'ala rin nagbabaya. Aun doon han, dua magtiaon, dihilan sin Allah ta'ala anak, usog adya. Aun yan dihilan anak, babae sadya. Aun yan dihilan anak, usog iban babae. Aun doon han, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kakitaan biya diin in pagsukur si manusia patuhan na to Rabbul Alamin habihaning kahalan. Magsukur ka siya, nakabak siya anak usog hadya. Magsukur ka siya, nakabak anak babae hadya. Magsukur ka siya, in siya, ini lamta usog babae on anak niya. Atawa makapagsukur ka siya, wala siya dihilan sin Allah ta'ala anak. Bihan yan. Na, aun kaibanan bihan, ando bangwayron anak, manasaran. Umanggo sambil bukun niya anak bihan, inangon niya anak. Yan hambuk yan dahing ha mga kalam masin ini panganal si manusia. Amo hindi siya makasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala bang unindihil kaniya. Bihan yan. In maksud niya supaya uno-uno indirihilan sin Allah ta'ala mahinang mo pag-ibadat harap kaniya. Amin taymaon mo in ikaw hawakto ko nagmalilla sin pagmalilla sa bunal. Hati na nahinang kau Muslim sa bunal. Dahil maanasin Muslim in ka Islam pagmalilla matan patuhan Rabbul Alamin. Uno-uno inirihil kay mo tayma. Uno-uno in jumato kay mo ri jumato bang bukun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in hinang mo jumato pamangi subay ko magtawbat sa doon. Bang in hinang mo jumato pamarayaw magsukur ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Mahita ito. Sabab in katan sa doon pindahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misang kau nakahinang sin uno-uno na mangi. Bang kau nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa doon, napuas kau. Bihan yan. Na bang kau napuas na rin doon han, ingatain ang malmuad to, ibadat saya to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yung panganal sin tao nakahinang siya dosa, doon hayan, pag ubusin dosa niya, marani na sa milpanom narka, di. Bang siya nakapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, napuas siya roonhan, sa taminang na magtuwi sa roon doon, hininang nayad to, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. At taibu minadhanbi kaman la dhanba lahu. Im magtatawbat dahil nga pardusahan, biya sinway rundusa-rusa niya. Masya Allah. Kita kau yan? Nakapuas siya dahil nga pakaradyaan. Nainyan kataan mga katawtay mga Quran, biya ita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya, in kita rin hawaktu-waktu, deng hawaktu pa waktu, suwi kita, misan dakuman, lang ta, uno-uno inamin mapangannal mo rin mga hinang mo, kimugdan, pagsukur ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang wala kimugdan, pagtawbat ko sa doon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarap aun waktu makahinang kita, dosa, wala takya na naman. Kita kau yan. In pangatud tayo niya, waktu makahinang dosa. Naway na inu-inu mo, panganan mo, ikaw nakahinang dosa, yung mata mo. Kung ano siya nakahinang dosa, bang in kita mo yon si Mod palom sindaghal mo, so pa mo unin mamayta si Marayo iban mangi. Bihan yan. Hasabab yan to, in pagpatumtum si mga sila nakauna rin katutan yung nakasud pa akama sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong nilabang kau, hibutang mo na in umu pauan, napanganal na ako muna, ay ako mirong-mirong magtuwi. Panganal na ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumain liabayan mo sin adlaw yaon. Pagbulat sin mata mo sin maynat, unoy na hinang mo. Aong ka na hinang mo marayaw, aong ka na hinang mo mangi. Bang aong na hinang mo marayaw, pangayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Bang aong na hinang mo runahon mangi, sarun doon pagtawat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta. Sawab di mo kaingatan tuan, ada kala di na mabulatin matatapag maynat. Hamuyad to,
Nahati niya, bang kau nakapagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan damiyo klasim manahot, na napuas kita rin ha, kataksilan mga kataon tayo manghuran, hagi nawawaranta. Amuyad to. Na doon na yan, sumuno ayat, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kita na ba kaw, inka akal si mga sila amuyin, nagkukupor po Allah subhanahu wa ta'ala. Habihan na yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanila, amunin ayat bet bat na to, dahil nga panagnaan, sampay mayabot kita pahain doon. Ubus niya biyayta. Unoy na ginaisab niya si mga sila yaon, mga nagkukupor yaon. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. In akinila. Kung ano na ba in pag-ianon mo yan? Ya Muhammad, in pag-ianon mo yan, ba't maawnin in susungon bihay ni, maadlaw in, kahinapusan adlaw, in katantan. Kung ano na ba yan? Nakita ko. Inilabay ring hapang gura-gura nila pa, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parahal, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap doon pa siya Makkah, Al-Mukarrama, tiap-tiap doon, magbasa sa sin Quran, timutungop yung mga nakura sin Quraysh kanebang siya magbasa Quran. Ampay mga tao ini, kaingatan nila yung kamaksuran sa bahasa nila in bahasa Arab. Bahasa sin sila. Ibang kaingatan nila yung kataan maksud, biyabay ta doon. Sampai magbisara sila rin hambuk pahambuok. Laong sinambuk. Kita ba kaulong niya? Di sa makapamung bihaw ni Muhammad biya singkabtangan niya yaon. Di. Ay kau rin siya mengat magbasa rin mengat magsulat. Us makabisara siya sin bihaon. Ibot lang niya pa Allah Ta'ala. Ingkabtangan niya yaon. Benar sin pagyanon niya yaon dengan Tuhan. Kita kamu yan. Hati na magkahakad sila sindumyan to. Sabab diungog nila. Pag-adlaw, kuntara nila yung sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna nato din amaon niya. Ya Abu Lahab. Bihan. Iurol-urol niya inamin hinang sinanakon niya. Nabihan yan. Na iwan na si mga kaibanan niya on. Na unoy lagi, lunaon. Inagi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law ni kuno na bayan na Muhammad, ipag-ianon mo yan, Jumato yan, na bang bunal imbayta mo yan katantan, napakuhaan na ba, patarangan na, bayta. Naunin nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di siya makaari, amin siya hadyay magjawab. Piyanaukan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala jawab. Qul innamal ilmu indallah, innama ana nadhirum mubin. Intungod pa amin biyayta niyo yan, pajatuhon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron sinipangirab ko yung ilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ako ini magpaanib hadya. Ha mga sila mabaya umanib. Na hindi mabaya umanib na inyan, puas parkala na ako. In ako magpamayta hadya, sabab diya ako sin Allah ta'ala. Bayta isila ya Muhammad. Innamal ilmu indallah. Intungod pa amin biyayta niyo yan, Allah Ta'ala rin makaingat ko niya pajatuhon. Na, di mo kaingatan. Ada kalabihaon, konsum, gana. Di mo yan kaingatan. Sabab dumatong sadyain, mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si mga umat na kaunayad to piyaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mulka. Bihan, parahal na mamayta pa, indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salatu wassalam, hawak to siya diaksin Allah Ta'ala na ginang simbahitra niya. In lumabay katan makakita na baka malong niya dupang-dupang yaw na, naghinang kwan, naghinang bahitra ito hata simbahod. Sali mga makaabutan niyon si dakat, sintubig, nagtupataas yaon. Nadak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagka siya diak pa paghinang doon halukal yaon, hinang niya doon da halukal yaon. Sab kaingatan niya, abutan na yaon si dakat. Biya, abutan na sin tubig. So, mayta, isin nagpapanjari sin tubig. Allah Ta'ala. Ingkataan ini Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang hibayta sin Allah Ta'ala, jumato niya, jumato yan. Sa impagjatukan niya, wayron pangirab sin kita kataan.
Misan pa indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala na mayta na. Kato tanyo. Di ako makabayta kanyo sinyan sabab inako dia akadya magpaanib. Nabang kamo umanib na marayaw bang di na kamo na. Bihan. Na. Manjari doon hayaon. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Waqila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Narun hayan lang niya hawakto jimato na hamang sila umat na kauna. Biha. Pia kita doon hay ni atawa pia baita sinallahu ta'ala ha daak niya hamang sila amuin wala pa nakasakop sinamin siukat nila ring Allah subhanahu wa ta'ala kabinsanaan na hawak tulong niya kita nila na biya nasin ini jimatuha Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam anak niya wala kimahakad yaon halauman niya biha na hawak to yaon na in sila liantop na bihan sin kwan iabot nin budi to sin dakat salta yaon na ini imaantong na uno niya imbahitra niya iban na singkatan miyakad kaniya nayad to na kailuin anak niya nag ini kapa halom sindakat biha. Unay nagisin nung alayhi salatu wassalam. Laong ngaya anak ko sakat na kau marikamo. Supaya ko malapas na yung hayan. Unay nagisin anak. Bihatin pangadatan si mga nagkukupur katantan. Awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Ay matulbang nakulong ni sumakat patas budiaon. Lumangoy ako madto supaya ako rin abutan sinuno, sintubig. Unay nagisinu alayhi salatu wassalam ya anak ko. La asimal yawm min amrillah. Wayroon maparihara adlaw ini. Sin ini kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhon. Wayroon na kimahakad kani. Sumagawak inama masila sa anak. Nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala dua. Ya Allah, anak kulong niya ito na nalumus. Bihan yan. Anak ko sa ito. Unay nagisin Allah Ta'ala, ano alayhi salatu wassalam, innahu laysa min ahlik. Inyaon bukon sa anak mo. Innahu amalun ghairu salih. Sabab inhinang niya, bukon hinang marayaw, aming piyag marayaw ko. Miutas siya rin karayawan, nabukon mo siya anak. Imagtali anak, dirahadun niya. Banghang kasibuin hinang dahil dihadun niya sampai pa adlaw akhirat pagtali anak. Sabab papaghambukon sin Allah subhanahu wa ta'ala ang buklokal katan. Namisan pa magtali anak bang duwa ingin hinang inyaon mu'min inyaon kafir butas tuan. Di makapaghambuk bihan yan. Nahangkan nari pakitadun niya puspusun tayong paglasa hawak to pakitabuhi. Bukon sa biyang miya matay na ang patapus-puso ng kaagya kita. When katabang miya matay na, miyumugto na yung napas. Bihan yan. Dihi kapag tabang pa, makapatumtum pa kao. Anak, ngahinang kamo bihay ni. At tawa ama na, imarayaw kuno bihay ni. Nabihad tuin amoin mapatot hinangon sinambuk pahambuk. Ngaro na unlong niya, kita nila man in kabinsanaan na waktu yaon, si mga sila nagkupur, in agi nila. Nalong nayari na jimatukato tanyo, in katantan amin siukat na to, ayari nakita na to. Bunal to'y. Hati na suway na sadya jumato in katantan ang pamakasayo. Nawang makasayo kauhawak to jumato na inyaon tuan, wayroon nakaampunan. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta, hipiraon hawak to yaon nagkapa-kapa na si halom sindakat biha. Suong na malumus, suong na mugtuin napas, imian na pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ako nagparat saya ako patuhan ni Musa. Uni nagising Allah ta'ala kaniya, al-ana wa kad asait, habihaon na hadyalang nikaw, sin ikaw nagmaasiyat kaw, may takaway nagtawbat sinuwayroon pa jumadyato yung mga inikatan. So ay nahadya jumato yung kaminsanaan, ang pakaw magtawbat. Nabihan yan, mga katotay manghuran na kama Islam. Amot timbatukon na to, amin wayroon papauno singkatan pakaradyan, bang aun na hinang tadusa, sanundun magtawbat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya mahinang jakti,
inamal tayad to katantantay maunsintuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan. Na doon na yan, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala sumunu ayat, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'ya aw rahimana, faman yujirul kafirina min adabin alim. Baita sila ya Muhammad. Uninhi pa baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yung mga katan nagkukupur, namimikilan katan bang biadiin hikapatay nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang biadiin hika binsana nila mga miya makad Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihaon na sa aning di majato. Lamikyan na waktu na to ini. Ingkatan mamamayta simbunal yan, karugalan si mga nagkukupur. Karugalan, lando sila maastol. Mahita. Sabab, hangkan sila madugal, pasal, nabistuin pagputing nila harap patuhan. Mamahita sila simputing nga supaya makadimano siya kanila. Naman, jari hasababit, tumadugal sila mga mamamayta simbunal. Biya na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naroon hay nilang sintuhan na Rabbul Alamin, baita sila ya Muhammad. Na, baita sila, bang ako laong, patayon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban simya makadkako. Na, isiyo na imamarihara kanyo, isiyo na imamayta kanyo sin kasabunalan deng hatuan Rabbul Alamin. Kita kamu yan. Hati nirang binsa na unnabat, biya baita yan, sambil, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ilmu deng Allah subhanahu wa ta'ala, di niya tangsuon kawaon hambuk-hambuk deng hadagal si manusia iyon. Sa sumakawa ko no malawain ilmu kasabunalan deng Allah subhanahu wa ta'ala, bang kawaon na sin Allah ta'ala yung mga tao taga ilmu. Nakahati sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya miyatay sa milsin ilmu, amin diaranya yan to. Bihan yan. Na laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon na yan. Biyayta kanila, sabab dia akses sin Allah subhanahu wa ta'ala, nahisiyo na ba imamarihara kaniyo? Sabab biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, di dumatong imulka sin Allah ta'ala ya Muhammad sa kainukaw yan kalhalawman nila. Naman ka wala na roon. Maluhay na sumud mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Nahisiyo ba maka parihara kaniyo? Naamo yan. Damikyan, sumuno ayat, Qul huwar rahmanu amanna bih, wa alayhi tawakkalna, fasata'lamuna man huwa fi dalalim mubin. Baita sila ya Muhammad, in Rahman, Tuhan Rahman, amuin piyamarat sayhan namo, doon hadya kamihan magtawakkal kaniya. Way pagtawakkalan namo dugaing. Amurain Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rahman, amin Tuhan baing ulungon, baing kasihon. Amuan ini piyamaratsihan namo, piyagtawakkalan namo. Pasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. Ini hasupaya sadya tumarang pahambok lang tareng manusia hisyu baha in hakalaungan. Amo baha in mga manusia nagtatali bihan bang unihin ni karayaw kanila. Butas deng hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ataw ring ha amin turunan simpang daakan sin Allah ta'ala, atas niya nagdaak daraakon bihan mamayta. Dain doon kaniya kumuha katantan kasabunalan deng Allah subhanahu wa ta'ala, ataw ring ha mga tao nagdaraawayaon kanila katan pikilan na babaw sin gumaini. Bihan yan. Nasampay magdaawa na bating siya yaon kuno, nadiaak sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan. Iwan sin Rasul niya. Bang man hadyan manusia, kumahakad ka na simpagputing niya. Bihan. Na manjari doon na, undamikyan, baitay sila ya Muhammad. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gawra, pamayyatikum bima'im ma'in. Baitay sila ya Muhammad. Uno bahaim pangita niyo. Bang sa upama, in tubig ini, matistis na. At tawatistion na sin Allah subhanahu wa ta'ala, palo nurun na madupabuli bulataksin ini dunya yato, singgumi yato. Isiyo ba dahin kanyo yan, makabaak dunhan tubig. At tawa magpagwa sin tubig dahin dito abuli bulataksin gumi yato.
Bukon ba Allah Ta'ala nagpagawa, maripagawa yan, supaya kamo makasangdan mag-inom sin tuwig niya? Nagdihil sin rijiki siya yan, biyabay ta nakatantan, rijiki siya nagdirihil. Nabangingon na yung rijiki niya, aong pa ba makarihil kanyo rijiki? Tuwig yan, mangyang manahay na. Aong pa ba makarihil kanyo tuwig? Natantuway roon. Biha, inihambuk pabintangan mga katawtay manguran. Biya sa kaulaw doon ha mga ayat biya ita ini biyain Allah subhanahu wa ta'ala nagsabot sin ini katantan hasupaya sadya imano siya maka pagtawbat harap kaniya hasupaya makabalik makaakad doon hakabayaan niya doon hakaridaan niya in mga nagkukupor makapagtawbat kaniya biha hibugit na yung pagkupor yaon tumawat na pa Allah subhanahu wa ta'ala amad tuin subay batukon sin tiap-tiap mano siya dahil katutan yung mga katawtay mong hurana ka mga Islam. Amad tuin subay, hinangon sinabuk pahambuok. Amin makad kita hauno-uno in pamiat diara sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bat banghad dyan ni pangannalon sin tiap-tiap mano siya, usalon niya in pangdungog niya, in pangita niya, in pangannal niya. Amin sibu-sibu katantan matukmaon pa amin diara sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala way say ni magsulang ba't hambok din hinang diara niya biya simpagsambayang yaon biya bahita sambil kato pagbalik-balikan na mo na hadya ni pagpatumtum kato tanyo katan mga katawtay mong inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala aqimis sala tindukan niyo yung sambayang nabiya din kaki mo magtindog bang muri kaya nga tan biya din kaki yung pagtindog kaniya sa babaon siya aturan. Nahawno ko kumaaturan. Madto ko pariya aksin Allah subhanahu wa ta'ala nagpatarang hinang. Unay lagi niya. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambayang kamo, sing kita niyo kako pagsambayang ko. Nabangaon pagsambayang doon, may sandaan biya dinilingkat sin sambayang niya, bang bukong biya sin pagsambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumtumari tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Misan pahisiwing guro himindo kay mo bang bukon wala nagsibo iban simpyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto hari tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala katan sin ibadat piataran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan katan aun aturan undang-undang sara deng hatuhan Rabbul Alamin nabukon sadya yan sampai sing ginhawa barantay ni kabuhi tay ni aun undang-undang sing kabuhi ta supaya ri kumangi in udyot pamarananta biha amuin pag-ayad taha ginhawa barantayan katantan undang-undang sa sing kabuhi na labi-labi na tuod indimihil kami mo kabuhi kakkal dunya akhirat amunain maun paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab amuan in sabab hangkan kita piyang pangjari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapagtag-ipon kani naamoy adtuin subay batukon sin tiap-tiap hambuk din kato taniyo supaya kita magtasannangan dunya akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala amod timpangadyan nato mga katawtay manghuran natangbos nato nain suratul mulk na insyaallah waktu balik yadto lumaton na isab kita niyo pa sumuno sura insyaallah subhanahu wa ta'ala sambil matangbos nato in Jude Tabarak ang panesab kita makalain parukain insyaallah subhanahu wa ta'ala sa kaino aon pa kabuhi dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan ini kalasig na kalu-kalu in katan ini sa kaino kita makahiwal na hihiwaluntain ini baranta harap maun pa amin pakarajaan na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan pagbalik-balikan na sadya in mga kamuyan na imbunal niya mabay sa ini kami ini magbay mata iban sing kamu sa sumakawa malaggo na sa ini pagbay mata sing kita niyo bihan in nasabot na to ini katantan yanda kaniyo katan in rijiki pangdungog yanda kaniyo yari raisab kamo in rijiki pangatod yanda isab kaniyo yari raisab kamo in rijiki pangannal dahil nga bigi jantong na to yan day sab kanyo yan ray sab kamo katan
namura-murahan into ini papagbatukon sinallahu ta'ala, kita niyo katan hadlaw kana manghumbay kanyo katan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله